Banyarwanda banyarwandakazi inshuti zaturwanye akarengane n'akandoyi Iwacu TV nongeye kubasuhuza muri rya zina ry'umwami wacu Yesu Kristo mugira amahoro. Uyu ni wa mwanya rero niyemeje kujya mbaha zimwe mu ncamake z'amakuru mbandiho mbategurira ya saa 3:30 kugira ngo ariko igihe iyo saha itari yagera hari byinshi, hari amakuru amwe namwe y'ingenzi mba ngomba kubagezaho, kuko iyo turi ku kibuga kuri tele ni ngombwa ko amakuru tuyabagerezaho ku gihe kandi buri muntu wese agafatira amakuru ku gihe. Ni ukuvuga ngo ndamanza gusuhuza cyane cyane abantu bakoze sabone, abantu bakoze sabone, abakoze share, aba bantu bose n'abakoze like, mwese aho muri mugubwe neza, muri abakunzi by'umwihariko baturwanye akandoyi n'akarengane Iwacu TV. N'abandi nkaba ninginga ngo ubishoboye na joining isheni ni yanyu ni yacu. Umuntu wese wiyemeje kurwanya agahotoro, wiyemeje kurwanya akandoyi, uwo muntu wese niwe nyiri isheni. Kandi ngira ngo nshimire cyane abantu bamaze gukora sabone. Ubwo rero mboneyeho akanya ko gushishikariza n'abandi batarayikora kugira ngo mukore subscribe, mukore like, mukore share, ntacyo bitwaye. Nababwiye ko nta n'itegeko ribihana, ntihakagire umuntu ubatera ubwoba. Cyane cyane mbwira abantu bose ngo muve mu gikonoshwa cy'ubwoba. Nimero yo murayizi, narayibabwiye, ngira ngo muranyivuga buri munsi. Abatuza badukurikirana iyi nimero yacu murayizi, nakamye two guteranya 256 76 24 954. Iyo ni nimero mwatubonaho abantu wese mwifuza kuba mwadutera inkunga. Kandi ngira ngo mbabwire ngo n'ibitekerezo byanyu birakenewe, kuko nabyo ni inkunga ikomeye cyane. Twemera umuntu wese wadukritika cyangwa se undi muntu wese wazana ibitekerezo nk'ibyacu tukabiganiraho, turamwemera, kuko ntabwo twahuza twese ibitekerezo. Ikinyenzi tugomba guhuza ni ubumwe, urukundo ku banyarwanda bose. Rero ndagira ngo mbahe amwe mu makuru ngiye kubabwiraho aka kanya mu ncamake. Uburundi bwamaze kugeza abandi basirikare bo kurwana ku kibuga, bageze ku kibuga cy'imirwano, nyuma yuko u Rwanda rukomeje kwiruganiza, nyuma yuko ibitero u Rwanda rukomeje kurunda abasirikare ku mupaka hariya za Gisenyi, za Bugesera ndetse n'ahandi hatandukanye na za Kanyarutsiro. Ibyo byose bimaze kuba, ngira ngo inshuti za Kongo n'abandi banga akarenganyo mu izina rya M23 kandi RRDF, ibyo byose abantu bamaze kubimenya. Uburundi niyo mpamvu bwemeje kongera abandi basirikare ba special force. Bandagira ngo mbabwire ko bamaze no kuhagera. Indege nshya z'intambara, Kongo yaguze izindi ndege nshya. Abantu badukurikiye umukanya ndaza kuzibereka, ndabereka uburyo zimeze nshya, zifite umuvuduko uhambaye cyane, ku buryo zirenze kuri za Sukhoi. Bamwe bajya bibwira zirenze kuri za Sukhoi. Kandi ngira ngo mbabwire, ntabwo urugamba u Rwanda rushobora gutsinda intambara, kuko n'iriya ndege ntirwanayigura. Niyo rwanayigura ntirwabonaho ruyigurutsa. Ibyo rero ntabwo bishoboka, irirukanka cyane. Ibyo rero ntabwo bishoboka. Mbabwira nti nongera kubwira leta ya FPR nigerageze yumvikane n'abantu bayirwara, kandi yumvikane n'abantu bagira gute bashaka gutaha mu gihugu cyabo. Uko baje bavuze ko inzira banyuzemo bashobora kubaza ko nta bandi bayinyuramo, n'abandi bazayinyura. Urumva, ibyo ngibyo si igitangaza. Kandi nongera gushishikariza abantu bose ngo mutere inkunga FPR, mutere inkunga FDLR, iyo mitwe yose muyitere inkunga, kuko niyo nzira ishobora gucungura buri munyarwanda wese igihe leta ya FPR yanze kugira ngo yicare hasi ihe n'abandi bayobozi bayobore ibyo ngiye, cyangwa se nabo bayinenge. Urumva, twe ntabwo turi nkabo, ntabwo dushaka kugira ngo abantu bicwe, barigizwe, banigwe, bakubitwa amafuni, basaba n'imbabazi bakazihabwa, ariko ntabwo dushaka kwicirwa ku gacinyizo. Ibyo rero ndagira ngo mbivuge neruye. Leta y'u Burundi yamaze kuzana ingabo
ziza ku kibuga cy'imirwano, Sadek yamaze kuhagera, ibyo byose ubu ngubu umujyi wa Goma niwo bandi bita M23 ariyo RDF batagatinze, niwo bari kugota nyuma yo kotswa wa muriro. Ubu ngubu noneho isaha n'isaha bagomba kurasa igoma. Ubwoba ni bwose mu mujyi wa Goma, abantu dufite abantu ubwoba ni bwose, nta kintu kiri kunyeganyega. Ariko ngira ngo mbabwire ngo izi ni za ndagu, ndacyabisobanura, izi ni za ndagu za Nyirabiyo zigiye kubasohoraho, ni za ndagu za Magayane. Ejo bundi Meshate arongera bisubiramo, kuko nawe yasizwe abitumwe na Magayane, kandi nawe na Meshate n'umuhanuzi wemewe turamuzi. Ibyo rero banze kumva, ariko buriya akazapfa ni kumva ihone. Bakomeze batugire gutya, bakomeze bagire abanyarwanda gutya, ariko igihe ni iki? Igihe ni iki rwose? Abahanuzi bariho barabivuga, Imana yarabivuze, igihe ni iki ngiki rwose. Ngira ngo mbwire buri munyarwanda wese ukunda igihugu, nafasha abandi urugamba rwihute, abantu bareke kugambanirana. Nta mpamvu nimwe yo kugambanira mugenzi wanjye, urumva? Ndaza kubabwira mu makuru ari live ibintu bigendanye na VUP, ari mu bantu bakora muri VUP, aricyo cya cyiciro cya gatatu navuze FPR bikeneye. Ndi buvuge mu makuru ari live saa 3:30, mbabwire noneho agashya badukanye nyuma yuko ntangaje biriya byiciro. Ndababwira ibyo ntababwiye, akandi gashya badukanye, urumva? Kuko uyu munsi FPR ibintu iri gukora wagira ngo sinzi, wagira ngo yaje kurimbura abantu bose, kuko nta muntu n'umwe bashaka gusiga, nta muntu n'umwe bashaka gusiga, urumva? Nyuma rero nyuma yo ku itariki 31 Kanama 2020, igihe bamaraga gufata uriya Rusesabagina bakamurega ibyaha, uriya musaza w'intwari bamuziza ubusa, bamushimuse, bagashaka kumwica, ibyo bikanga, barangiza bakamugeza muri Kigali muri ziranzu za safe house. Ibyo ni ibintu nkora nsobanura. Uyu munsi bakaba bari gukina, bari gushaka uburyo bamufungura. Ndagira ngo mbabwire ngo ntibamufungure wenyine, bafungure n'abandi, kuko nta kintu bazira, urumva? Kandi nongera kwibutsa abantu banyiri imiryango, nta mpamvu nimwe yo kugira ngo babwire ngo nibandike inzandiko, ngo bandike inzandiko basaba imbabazi. Nta byaha bakoze nkuko bagumye kubihagararaho. Nta mpamvu nimwe kwandika izo nzandiko basaba imbabazi. Barasaba imbabazi ziki? Ahubwo uguye gusaba imbabazi ni uwabafunze akanabashimuta. Cyane cyane ko bagomba gufungura abantu bose, ariko ntibabatege umutego ngo basabe imbabazi ejo batazabaregesha za nzandiko. Ubwo imiryango yabo ngira ngo iriho iranyumva. Ibyo byose rero ndeho ndabategurira amakuru arambuye mu kanya, namwe naraye mbasezeranyije isaa 3:30 muze kuba hafi. Ndabaha amakuru atari ivumbi, ndabaha amakuru atari umukungugu, ndabaha amakuru ayari yose ari gutegurwa uko kira gihugu kiri gukora. Kuko amakuru yo mu gihugu twebwe dufite y'amaso menshi, urumva? Atugeraho direct, ntago ari ibyo, ntago ari kubeshya cyangwa kwiyemera. Dufite yo ma network, abari mu gihugu n'abavandimwe bacu, ni inshuti, ni imiryango yacu, abo bose bari gukoreshwa ibyo byaha turabazi. Ubwo rero harimo abantu bazima batari ibigwari, nubwo baduhera amakuru munsi y'igitanda, ariko amakuru atugeraho kandi amakuru atari ivumbi. Ubwo rero naho mu kandi kanya mu makuru turi kubategurira, mugubwe neza aho muri hose. Nyagasani agumye kubarinda, kandi mugumye gusenga Imana yo mu ijuru idukurireho iriya nyambata, idukize kariya kandoyi. Umuntu wese ufite iryo sengesho, Nyagasani agumye kumurindira hari. Murakoze cyane.